namukena kambe ka Master Xitsonga analyst Nxianelo of course da khelo la Dr. Sithole lava nga ta khi va linka na Ben Mayengani the president. Then from there of course ta khi tlhela ka Gagash imdena makume ta khi hetela hi timhaka ta Prince Mashele lo tshama chingela papa Pheni nga ta nkhengu linka vele vele na munghana lona FM. So as already stated, video in July 10 la Ben Mayengani of course akakumisa ku boa Dr. Sithole na video la mga save on ho ndan kan veka link on top comment. However, the following day, 11 July, Dr. Sithole responded to Ben Mayengani directly so manjeni. We responded la inga fika itsala a post eka page ra yona. Mhaka of course if you tag post le Ben Mayengani and then if itsala a post la if itsala ko hema save before continue ante ku why Dr. Sithole tshama ka hema save I don't know even I'm gonna beef here masave so ntuna ku ya swi yinda ku beef like I said yona yinga vi that significant you must say bra mina it's more like that. Yeah, maseve loko mi kumini mi ni byela that this stage yayi vulela ehenhla ka xona. Ziveri homu liya liyo basa mombo liya yeyi lo henhla ka stage xa ti-pilot xa Dr. Sithole as you can see kwalaha yo konyolola. Then he continued the road ho yi hlayeka as you can see kwalaha. Swi ri ndzeni ni kombela hi swi veka ka fridge ya Greater Gagash Municipality leyo yo gongondza. Mara Dr. Sithole ya ntata mina like you should take us light so like sure beef ya Ben Mayengani like I mean like I chamchumu in other words that's what I'm basically trying to say. Ayinafiya nchumu ma at all no Ben Mayengani vi ahlamula ku fana vo vile ku enjoying hinkwawo so like they are enjoying yeah Ben Mayengani fika kombisa ku ayi kumeki ku laveka mombo wo basa xikombiso ku nyika previous video mombo wo basa ku vula ku homu liya ya la fika va ku basini la xikarhi la ka timondo la or towards up fika va yi basini la and stuff like that. Ayo ya kala in overall ya kala like even in South Africa it's rare ku ti-breed leti mi kuma ku va ti nga ri from around here ti va ti ri vuhandle sort of and stuff like that ta kala swinene. Yeah Dr. Sithole of course vi responda na yona okay. Oh yeah fike one of course ifike itsala yiku ni hlangana vafana vambirhi va khayima yin'wana ingaku va ta kwaleyo loko va fikini mi ta ni hlamula. Yeah, of course Dr. Sithole inga fika yi hlamula so hayi mhaka yaleyo guys mhaka yaleyo it's as if I serious beef liya ro sungula kha ni swi vula because ti le ku hlamula lweni like swimo like normal sort of vona mhaka leyi and then of course tlhela hi ya ka timhaka ta Gagash ti nga ku vuyeni ka sonto of course ra ti-11 ta July ivi yin'wana Gagash ya vupengwa again a xipenga mo a hi yiseni ka ti-sections ta kona vele vele. Ni munhu loyi a nga ku lavaneni na munhu wa ku ta a ta rindza nghozi leyi munhu loyi a nga ku lavaneni na munhu na khampani ya security leyi nga ta hayi ya xichangani security ya xilungu ni lava munhu la nga khampani ya security leyi nga ta ta rindza lana ya xilungu loko a ni lava mbazi ma security na khavini security no ni lava swilo swa xilungulungu vo guy na guard security leyi nga ta rindza swilo swa vuhali na swi tiva ku hayi a ti le ku vuyeni hayi ku xava munhu wa wrong fridge mani ku xava munhu wa wrong hayi yena ku yena Gagash yi costa 57,000 na I guess a nga va a nga yi kuma yi nga ri ka special ku hi side ra yena because swi kombe na ku se yi nga yi ri ka special and stuff like that la ni vona yi ri ka voma 46 and stuff like that. So hi leswo guys let's continue. It's one thing that people tend to forget. You're not living to impress you, why living to on la misaveni a vula ku va serious loko va serious ngopfu xin'wana na xin'wana possibilities are that you might even die early. A wu fanelanga va serious ngopfu mara makati lama wa kuma va
hi le ka va takalani sisami hi mhaka ya na ta sweswi na khohlola ne na ta sweswi mi xo yena smile xa tani screenshot ni kwalo kasi what's happening with Gagash mara mi xo yena smile xa xi buwaka laha hambi loko a xava BMW or Bentley a nga swi ndangi leswi mara ka fridge it's extreme man so anuku get your technology huh must to juice li ani ni why nga ku ya ti refila free chita leyi nga ku na moya ku pfa ya yi huma na vusiku ya xava ti grocery juice li ani ntivo ay ntivo juice leyi ni fambisini leyi lo ya yi xava leyi yo ani tivi leyi lo ya yi xava leyi ani nwini tolo se xilo ku ya ti refila ne xilo refrigerator ya ti refila I defy la ya defy kumbe kiki I va kiki ya na ay ta chukuma ti fridge man ay ta za chukumeta yene afoda ku ti defy man to ka tinga gongondi ay sona na light na fuka kuma xinyami sweswi na ku go sasa ku ho ndlangana xinyami kuma refrigerator yi nga ha ri kona na ku hefemula kahle ku nga ri na malayithi yi lava ku ri na malayithi loko ku nga ri na malayithi a yi koti ku hefemula kahle yi rhandza swinene yi rhandza ku vonakala loko swakudya swi hela ya refila loko swakudya swi hela yo ya teka ka wuluwetsa ni ya ku tiva laha hi xava kona hi nga ya teka ya teka mancina yi ta hoxela mancina wa kahle wena man wa kahle man a swi swa ku hoxa mancina laha ku hava swi swa uncina ku hava ku ncina laha hayi Gagash hayi swi twini hayi concrete ti khali swi twini swa fridge hayi ngenelwe man gaze ya pfurha yeah even then vele khe hi tlhela ka Press Mashele mungoma nhloketo khe ngu linka na Papa Penny even Ngano FM Press Mashele mungama nhloketo lo nga tshama chingela Papa Penny. You see, there's a guy called Penny in Parliament. The guy has not been to school. But he happens to be Shangaan, by the way, so he's from my group. The guy has never seen a classroom in his life. He is a member of parliament making laws for me. I have a master's degree. How could any idiot? I mean, let's be honest. I'm not aware of any country in the world. As I've heard. So, yeah, analyze approach you I be wrong from him. Like yes, I think I you kama vonele ndlela yo kahle than kwa yiku xiphukupuku a swi ta swi ve kahle sa ku ve na nyimpi strong and stuff like that. So amid very ka ha ri na engaya liya against yona Press Mashele I be invite very ka Munghana Lonene FM muka siku ri na mintlhontlho course ra 11 so before ya sweswo hi fika sweswo vanhu a va kwati ngopfu a ni kha ni vona ti-comments to tala a ni kha ni hlaya various comments vanhu a va kwatini swinene so ni twini na ku na vona yena MLFM na vona minkarhi yin'wana va pfa va nga fambisi swilo kahle so like a ni vona ku a swi nga ri necessary ku va Press Mashele yi va invite-wini a ni nga voni a reason because even the interview ni yingiserini to be honest a ni nga vonangi reason ya swona because laha a vo vulavula about journey ya yona like ya ntirho wa yona as a political analyst and stuff like that a va ku zangi ku khumbiwa nchumu about case leya Papa Penny so ni voni swi nga make sense because hi ku twisisa ka mina loko ri mpela hi sweswo I think like maybe a swi fikini to the point yo va fika va hi kombela ku hi apologize to Papa Penny and stuff like that ni voni swi nga humeleli like swi humeleli swi endle ni nga swi twisi ku intention a ku ri yini vona mhaka leyiwa so by the way of course Press Mashele a va kombisini ku vona va kombisini ku va huma from side ra Bush yeah he's from that side kona va ri excited ni tlhela ni vona va tlhela va re-uploada so that interview a ku pusha tinambara mara va hi bini na hina Master TZ hi yingisela interview but then overall the interview was positive
in overall akula nchumu about case leya Papa i Penny mara swi kombi na ku vanhu in overall a va nga tsakangi swinene about that interview van'wana va kha va kombisa no yingisa va nge yingiseli but based on my analysis I believe ku vo hlaya va nga va yi yingiseli interview just to hear if yi ta vulavula swin'wana about Papa Penny and stuff like that a yi swi vulanga ku interview ya normal about his career and stuff like that ma wena mhaka lewa so hi leswo mina ni twini ku a va ri unfair ku ya hi perspective ya mina Master T unless if impela a ku ya apologize so nga ndo swona sweswo vana va kwatini not fans tikulukumba to hosi ngombe the post as you can see na va kwatini so ntwe swi nga va nga fans stuff like that ko ta ku yina hi radio ya hi heta ndlaye hi leswo loko ri amgeza subscriber va nga khoko ayo out of content va tele ngo vanhu lava va kwatini la hi leswo loko ri amgeza subscriber ni ta kombela mi klika subscribe Hey, vamos.